Abusia mame ena wase na me sanso ema wakwa abase enenso wagibre na wabeka me ho ewo emergency Ghana TV eso enenso se ne yehia na chese nkofo abrabo mu nsem nyankofo fem ewo abrabo mu no ana ye ba be pensem mu ne de bi ayefutuo atu ye hofo na abrantie bi ede nani akire mu ha se ana ne nsem a oka enyina ene se papa afiri mu na ofiri mu achi no afeso abusuafo ye o madwe se o mkọ akọche ejapade o mo hye na ejapade no na o mo de yie atu yie o ma che ama na emma obi anya bi na eno na mo kọ ejapade yi ho a edan ne ho nkrata no che se mo hu bebi afa o bu busa obayi se oni okunu de nkrata na akọje sika o mo de akọkosi awowa eno nti eni ne ho na ne ba ne se asem amaami ken nya ade anokura ewom eyentro na odi eno nti ode asemi aba bedan mama bi ne wane ne mpenifo se omo hye na omo nka bi ma no nhyehyemu biara e wo so omo ye no omo nhyehyem na omo hu se ya mpeni ampa se ne mama iken nokura ewo mu anase nokura eni awusua ka me ho ne yenko tie asemi mu enkyiremu eye ne ye ba ya kyere ya adwen na efutu ewo mu ya fa ede eto ye ho mame na what to say me bia ye boko yeda Yesu ase na no nkomo a mode ebebo ye suni ma adwene bia na mokoda adwene ho no nsesan ye bia ba ana se tie mu gina na mu gina boye nkomo no tofa kakra bi na afa ye nto aso mfiri ho Yima amen ndawase na ono amagafo nyira nto ase na nkomo a me de ba ya ne se me ba ba ma e fa no se bo ate Kolani de nyame adom nyame tiene ni enso we Joseph ba ana na ndi mi bai o wa no fenta wo mi wa bore kire nti ayi kwaba ke jamba wa bore kire fe de be wa se e bai se ya bo no wa ba to be do ya na nta na ne papa yare ti ya de mo na ne papa ni na ne papa nso wa skwa police station okay o no e post ni ana ne papa e police oh okay was called police station and a bank you feel the mind crew. And people me you okay now what jam so many ma and a year kuna okay mama wonu yemfa ewuo no de ye ya wo ba no be free mu no e na anu no wo bo ni nyina atofa yenhwem free ba bia wo free mu no e de ba nyesa nkomo no be san wa ofiri mu aye ntutu ye ne ade a kire wudi be hu broni ne ye free homra me ko hu ya ne se be ba kuru fu afa mo no na oba e o akakra nyu no na ba e o so abusuafo se ne ho akede no nti ni ma ne dan ya wasi ama me no mu ensa o fa ma ha je sa brende se ne wonya free mu aha ye nkan free ba bia ofiri mu no onse okodi koye galamsey tonton ne ho ne mane nyina ne yenhye ho ne nyina engu ye mra ba bia wo wuye no ya broni hye tonton bebo wo mane no ye ni nkomo no free homra mama pacho wati mase ebra me ba no eba asa no okwa ho kire nti de me ti ansa ma me na de makoye galamsey kwa bena okay ba ye gala ni nyina so ye adwuma se na no no de ye e wo ho no ba e o kwa bena wa mane no se the toilet ya sei ene obebe ye nti wo ba ye no me na no wa na afo ho waka kem se ma me se de me ni obi aka atia obi aka nti akola na me beji no ma he school na fe ya me wa obi do mo sampo a wo de ato bibia bi kwa bena nya mi nshira me ba ko okwa ba na o twe ko na o twe mi kwa siara no pa ko no ofre me Mame, see ya. What's now to something cobana? On that would mammy who you. Cobana now so to say to mammy who you pa. Some day would ideas. What's the idea change, Jordan? And upon on some, and me who me nothing. And the master, Baba, my. Oh, Nana, any day were he. We ya, me baba penny about. Okay. And I won't buy. You stand upon a power the other day. And I want to one here. Or so, Nana, you can see now me baba, manoa. Also, one of baby lecture. Also, Madame for na power the other. I did Majiwa. Baby, I'm passing if a free no. Yemra, oh, yeno.
ya mode no be share fridge mu no wo nti yɛn free wo mra na mo nsɛ me sɛ bia mpɛ sɛ me bisa wo na be ma no pa no e be ka kyem tan ba na wo ana me sɛ bia mo nkwa ka na bia na nya no kuro sɛ na kwa bana na me kasa okay nti me ma ne me no kɔ ya kwa na fɛ sɛ ma me wo ana so wo bia wo nya na ho mo fa na mra yeah to mo de ne ba me be he free gim plan so okay anyu bebe sɛ no nu ya bu suya twahia ne ya dwendwen ye ho Did you say the Pacana? Yaba. A by a Maya Koya money, I say, go to you say. Ever come to the boat to. I'm never to away. No, say, I never want to already fear him. Not about one idea. And young lady, no, until they won't call them summer. To cry, they say, one summer. Ever I just come away, ya. And to a brilliant Anka Sabai. Everything now, or children. Oh, I know, say. Ono sina ni a le ba ya so pa ni choma me na me nyo bo tukuna eh kuna de onye bo tukuna sese enya sante ama me na ukura ba wai me ba tu wa ya wo ni bo tukuna e se wo da so tu o firi ho kuro ma wo ni ha wo ba kuro bi na atlo kwa se ba me ni fie ni wo ni ha da no mo aye kuna na sante ama me da de enya sa na e no wo ba wa de okura ye no ho de no ona ye kuna okay mama mpacho me ba padaroma mamenko abemei so na mimisa no nsem kakra bi emra ebra nanu ayedi nkomo no na wo kase na mote atonsu ansa na mo be free atonsu atonsu na mo ne hwan nete na bra ben na hu se o papa one wo ko broni ho ekoje gare ni sane mana na da wo kano oh okay bajo ya pejani ni eti atonsu agogo but and I want to fine pal. I don't know about any and say why Baba Yaku I know. Aye, whenever I young but near to a dance bank opposite. Nana Kua if you are Honani. And you know that time no dey na because secondary school. Okay. Yeah. Inti emuana obroni eba papa feel. Okay. Yeah. Oh, about Papa Fio no bar no same. Okay, Pacho, Adorama. Time our banner day, none at home fan. Okay. Or they no oyare now until me nanti. Inti emuno. Meeting like as an many fika na me will be 15 years. Okay. Inti me papa ka share me say na damfo na baby omoto no omoti sokoban ampa me. Na baby omoto. Ampa me at sokoban fi. Okay, minim ho de ba o ka me papa ka sokoban nti sokoban ho no omo lase toiletries e fie nti mo ba abeje ayaresa like o besa ne ho yare o ti obetena ho abehwe ne ho yare nyesa yeah sa na o papa ka kire wo ba chanza no ka kire okay nti ho no mo ne ma meet na fie odi be sei okay nti emu no ho na ye ti fie ho na anhwe bia na obroni de ne ne o ma bai. Okay. You feel. Yeah. And also me papa ka share me say baby omote no advance naso na obroni say sisi ade oni sika due to situation now woman. Yeah. Enti oni sika enti no oba bet na ho temporary for a while. Na bibia ye fine no we free ho. We free. No kure. Sana mpacho me papa ka share. No kure ni wani. Pacho say dem mo akasa. Sana o papa ka kire o. Okay, enti ho no wu se o ba na ne ho mfa no no ba ye. E na obetena ho di be sen ansa na okofa ne niam na ba. Eno ne de mi ko school me ko na wo secondary school. Okay. Enti mutu ko mo papa fie ho no no. Na wo te o papa fie obi. Pacho da bi. Ye enti ne wan kwotena obi. Time I call me papa fie ho no. That time na ahoche aba. Na enyoma mayedin ama me papa enti no ye call na me papa efie no kra no wonwie e wo fie ase ho nti ye call no opake de nyom onya mpake ye no kra no na me papa ni medin komo say that time no na efie na ye team no efie ra no na me da boys quarters e ho no me free me papa mo estro ho abeda boys quarters ho nti no me papa ka share be say obroni say mami sika
na memfa enkope baby nye sana obi a woni sika ya de do ma osika akopɛ da ha a kan no kure kwa na kan no kure papa wate kan no kure ya na ye wo nya nya adan na mo ye me adan na ma kata Pastor, na me can me witness. Me wo the number tuga. Ne afre. If you are no baby and e te no. O mo fra ma kwa du frɛ no. Me nim ne number frɛ no. Enfra no. Mo ba kwa atonsu agogo go mo ho no. Mi twa man bet wo ho no. Sa fie ni to aso ye brown. Ani mu ye ton trade ni store wa ani mu. Adansi ma bi wa bi wo fie o mo de mo nkɔ busa me mate se bi nipa bɔ ni nya abotra ansa me ba ho tobo kwabra udi ne se obi ni ma ada no mama kata me kata o ma me kata ada ma me kata me kata we soso no we asoso no we aka me mfa hwe ma me ni obi a na me na me ni no o say e step by step broni na when usa mu aye o emu aya papa emu aya papa emu aya papa Tobo. Da ya papa ya ni bone beda wa Tobo. Why a mistake, papa? Tobo. Pacho Tobo. Kwabra na mne kasa. Kwabra. Die mi bisa woni se. Kwabra ni ma adwa ni adi agwo mi ni kwabra mi na ankonta. Wan weti wanu. Mi awano. Na kwabra kura woni ma mi kala nyina se ma ni kura na wo. Wani me baba ya ni na mo ye nkafo mu nyina vote na mo ni wo nyina na nam. Wate wano ameba no so do be TV so nta ama wa ma wo fom ho. Nya abotre wo de nhumi so ansa. Enti bra o mo ko na wo kira na benti. De wo papa kan eze wo papa ni ho a wo be di adanse. What you say? Adanse for. O mo di adanse say. No kwe. Okay. Enti enu titiru na ama wan ko obi nti ama o skasa fa ko han dan. Manjiska no. Me ka kire me papa say sisi a ne nyoma mo e den nti say bibi say kra ho na on fa nko support ni fie no. Asema me ka kire me papa. Nti wo sa abre no kwotena he. Kwotena me ma me nchen wo kwam. E wo kwam. Bajan. Tesi e wote he. Ete kwam. Oto o ma me nchen. O ma me ono asi ni fie. Me ma me afim me rent. O ma me afim. O rente. Ade na o rente. Me ma kwam ho no na me ma me rent nti. Ofiri mo no na me nso ma current baby foforo kwam. Ade o papa fie o mpese o betena ho. Mpa. Enu nti na mpa twa ya ba. Dabi mi pese mi bisa o se pacho montombo o papa fie o ntimi ntina ho metimi atena ho adenti na wo papa frim mo ye yie ni bibia kire adwo kama adenti na wo nkotena wo papa fie. Okay pacho wan say akan man mu no ana asante amamre mu no say obi free ma je say 1 year ansa na nechi asem yaka nti pacho 1 year no nechi asem ni ntina ye ka no. Okay, meba mama ko maji wa ho mama ebra be mani free mu no mu ye yie nu wie ya wo kan sa kontada no mame broni wa ma kontada no wa ma hwan na bi na nimu be kan eka no asem kire wo wa me ka bia so an kire na de ba yi hu no kan se ebra de bia na ba hwe ne nka kire mu se eja me be na ho kire no etim ko na da kai ebia no do obi ka ebia no obi nsuso de ne ka etim suma me ma ne me nua no me ko etum ko ha ala ka no mu ana me ba wo to so enan ana se bra ba je nkrate nyo no si fie no me ma no aye wo fie ha ana o ma ye kama ye si fie. Okay. Nti ko bana de woni mu ho fie ko pem se wo ba aye. Okay. Nti wo ba aye no aye akore se bra ba je me nkrate na nsan ya fie nkrata aso ya hwa ne niema won fie nkrata nti na nkrata no wo hwan wansa bra e koje Alex ne ye hwan pa cho Alex ne ye me ba ko bana no na chiri ma mienu no. Okay, nti kwa bana chiri ma mienu Alex na edan no nkrata wo ne ho you won o si fie no ma wo nia no. Okay, nti bra ewo yi ba ye ya mo keka mo nsa asehwe ne ma achi no ana mo behunu se esese ekobi sa Alex se kwa bana dan nkrata ne we ene wo bo wa mane ye se na wo me hu na nchepi na kwa bana beji sa na wo kama ma awo man ko bi o ma na ko ye nti o mo hwe ne ma mo ye hu so do obi e ka na wo ma hu ha ne dan no ne ade na ye hu ni. Okay. Eti ewie na Alex te na anu ya na bra ba gire ho efie nkrata nkrata na se eni broni ho dabi
A dining craft and then you okay. When you come on and no okay. And any near cocoa in crata. And so about a name on crata in him. And on beside where in the Brunese, Anne. Then the aquatic. Okay. Pacho me bow. Ebra musi kunyano. Why na yi na nimbe gina ye say? Me na me di sika 40,000 boten na. Nti why na breaking news na de mam? News ni say. Why na e ka asem no kire wo? Ti say dana. Say no aye hunu no. Ani e wo broni kan say. Ye de akwaje bosia. Awo bi won tinkrata no wo bi. Okay. Ana wo me say won tin ni pakoro ni e minim de ya wa nkire. Eti bi kura me man ba mi bibi wo matam se munim nyansa. Na so on se mo konko ha de ma kwasem se na ho. Ada na man nkire eni pakoro krata no na se ogi ni wo sika na ya mo so de abetana. Te won se ajanya hwe afi be so. Ya afi ne so ya no. Ani e fere oburu ni. Okay. So wo ba ni pakoro akwala ni de kan. Ani ne man fan krata na mara. Ampa na ni ya sante hima esi ni. Sa da na napo man to for man. Sada ya wada danwa. Ena efe say e ka fiasa. Ye ni afin here ba. Okay. Nti anya hwe nti me hall say. Ena we so anyina e tan. Nti e class no aya e ka e na buru ni se ai. Wodi pa no ba. Okay. O de krata no ba na e se abi. Okay. O ba mpa ni hu en say. E me ye na ekura ka ho. Ti na so ni wo mu ne na. Ano se na. E wetimi a kire se de nipa kro no ne bobre city. Kakra, or calling kakra. Or a tentere ma onya kasipa. Okay. And I know kind of one to sign or tea. Okay, omuye mienu. Oh, yeah, okay. Until I money and say, oh, by a crowd or chiano. Make brows so ye chiani. Until 15 yarn or 10 to a good brown home. I'm brown catching the cracky now. We are dear nipper. And I say, may I suffer. No, suffer what by nipper here. Now, cheer once that quite. Over 10 yarn out here. One chin the dear. And I get with me in the other two much as I the answer. Yeah. And some away petrol or tea. Okay. And to a tea, you can't pass a man and until 2 and son of the quite now they won't cheer me. Young, one woman a buyer, I said, number 2 year coil. Not going to say tea and none. To a tea and none, and the other was a wood you cross. And the way, but I said, one, no. The band by Guinea Hosica. Okay. And since it got me, what's what I do? Well, by the time I 400 40,000. To a soft so by was still a nan a noon side. Okay. The people can send you a yaw de chubby. And see a year, no. And now you're shining that. Okay. Sabren, why not so can him? Me, I'm so. Didn't I mouse so? Then, mammy, so inside. Then I'm a banana. And I'm a banana for a cover. It be not so much time as that was yummy. Okay. It be so a cannon. Say once rent so. There is one you have because I need so. Okay. You run in a car and go for 500 and 8. Okay. Okay. Every about time. Musha one na say so. What you mean? It's a tab and near second and noon. It's all your power pump no account. Okay. Until see a paper beginner. And son of say him now a cousin tears and now what you mean. Okay. Now what you mean no so you know. Yeah, yes it can. And now or him on there. Away a buy. And you are buy. Yes, sir, say that. That's any pie again was the canoe. One face the canna my tears slow. My other for. And no run a coil. To run a coil. A gina buy him. Not by here now watching. It was your first year so. Nina na munyenye eni da so bia se mbia 40,000. Na mama e ma na sa habre no. Wan sre se bia o me bei wonu na je odidi ma mbidi. Ni ma o le nya hotel ba. Miti mama. Na watching no buy him. Na ka chen se ni ura. Me baba ko no so ni kura wo mfante. Ti enkwara ni nyina akọ. Eti mi so wada wo ma. Sa aka no. Ya keka nyina ka ma me. Na watch me ni a opasa wo digi sa sika ya wo bodun me hu be ba wo e ti se ti ya me so mama bo so me nfa abele wa me na da nfa me fun stress wo ba na me nya ni nyina akora de me nya no
ame dia ma na oba yi na ama saa de na ba ahese no aye be kan na nko kan ya ka bia ka saa bri kama ke kama saa ka ede be ma wo e say do re ko betua na teso yeah ade na se su bufu ade tin ma kasa o so furu so say ai me ko ba bi mama wan kro no dada me say me me na ba wan face kana ma me fi na ko mi ha bi na ni amaye enam se kure efi am so de be o si wa na mbe ba ho abaje mo nkrata on ka so oyi obi hu tie me ta kan no ko na so bi ni bi ento o ba ni me da na se ma wa kana nipa ne ka ta ngo de sa to no so sa ye de me sa to no so sa ye de me nyam wa di wa no nti wa ma na de nkrata ne be ba kasa o so ni de o ba ye krata yi so won ho mani fonti bia amaje wasi say ho dear pa ne eye wo haw ka kire me haw aya me ni say wo no nyina achi no sa sika no owura ne de na wo twe ye o ma abusu ne yensa kra wo se da bi no mi firi kwa da be no atie ma ma efe ne wo chi no ko ni ade ade nyina enti ni pa ni so a wo mo kan ya ne ebo ana enti sa ya mpa de a me ko hobi okay ni nine nga che me na se wo ne akoda ye mera okay enti oni akoda ne ba e na o mo kan se a ba wa se nyambo a ai mama enti wo haw pa ne se opanyine no a oba no a wafiri mu no kɔbɔ no bosia no wo dan wo srɛ sɛ nko ma bosume miensa wase wontimi wanka se wontimi fi okro ma ho bi okay me ba wo boni me ba ho enti eno na etete wo sa abrewa wonni bi tu dwan betwa ye ba no be ka kire ne ye nka bi ma wo fika ni dansi no yaje okay me mama ho me so mama ebusua enkomo no enei no minim se yetie ye de ani fam ani bie nkakra mama broni akwa broni na what to say bibia ye boko okay be ma wa free mu yi na no wo kan ne ho asem kakra woni ne tena edi be sei o ya wa to nsuno kra de me da wase da tiefo am wo hwe gina ase ni ma bedwafo me ne try ato nsu kra mfa se nya be mfie nsia na anu okay ana aho kire ne ane ba ya na e ko ifie ho kra ko 2019 kwanza okam fie no nyina boma wona na tena di be sei 13 years okay wona na setene mo ba ba mu mene ne ba mem ya nkoda o ka kire me se wono e pani o mso ye pani ntino se nto kwa pa de ma me ne nkoda ne e betena ase ache na me se mate okay nti wono am press up ba every wo e ba ne de se me ka mo pa ho no me ko hospital nti na me ni se ye de nti ko ye nu a e ba na so ama okay nti na wo kura nkola ase mpacho me ma de me ma ye 4 ba ko na me ne ba ho no adwa no sha okay yo nti 13 years ne mu no ya wodi ebe free mu no dada no ansa na frisia na ebe bana aden na wan fa kafo no anko kire busua no se nipa wei asami kura me ye ba kunani ya mo anye kuna de na so fan se be man ko be so mo abobra no wa free mu no na ka wa kire te busua mesre mu nso mu na me hu dere me aden wan fa na anko dada sa tama ba sa na no ye ye wi amu buka no me ni su bire mi mo me ko to hospital enti wo mo bo wo mama ne ne so mo huro mo ho boa enti wo mo anso ba be hwe wo be hwe anso no mu se na me yale nso ampa okay enti ni nua no di na de bless you mama 1 million se me nye to de ni na dana enti no na da duanan ana wo mo baae to wo mo baae kwa mo so mo betume mama nso mo emetumi mfirifie ho no na mo se na obi a be man se woni na tena kakra na o metume enti ni kwa mam kwa ya sa we se no we me kwa ya baae se me damn I'm sorry question be me kwa di sa we se o de hwe date e wo so prudential bank edano misika wo mo so ho boa o ka pra ba bia nim o na wo de afia atwene boa kwa cho ani ho kwa wo ka se nka me yankwa je besia na wo mo ka se wo nsebu ho nti ho de wo ntimi nye besia se wo sebu ho de ana obetuma san okay ana eja me ne call mine ho a akwafa nsem bebira abre me no okay nti sa sika no ankasa no mo kwaje no brebe busia no
2022. 2022. Okay. Echimpo ben na mamuko Jesus ka no. Was what they call to pumping machine na tibia wasi anyina duro no. Wokwa adwuma na wo mo mane nya adwuma ne bi. Enti damwa wo mane bo ampese ne ma no. Na awotwe no amane kakra. Enti damwa na saase ne sa na ofiri ho no. Ana wokọ kofi manche ho. Enti kofi manche no. Ana wo so ato asase. Ana ono so ya gala na oje no. Enti sa afie ho a no na wote. Maame abrewa ne fie na kofi damwa no. Ayi kofi manche na se no no. Okay. And no motie. Nti o mote kama what ma me frafu mba ko oblen manche bode ne ne ye kama o mote ofie ho no. Enti no obeka kire me no se fuya. Se de akatu o mo de ma me no enye. Enti so wani me ma me ankopa besin a ankoto pumping machine ni bia. Me nya sika kura nsende o. Ana me se saa na mo se na me kopa ne hene me ha sika kura no. Ahu kire ba enti me yiyi ni nyina asa. Enti han na me kopa besin a na me ni man bi. Enti oye ya no ne ekọ ho na ma ne se me de me nja bi ma na me wo bi wo ho no ma me kwa me no so ya gala me kwa obema me bi na o ma me bi ya no no o mfa bi nsi ho na se me di no kuro enti ko ya wo che me dan so na makotua ne ka. Okay. Enti ba sa no na wo ne me ko ya enti wo ne me ko ya na o se bra boot so kan na asem nyina so fira ko ntum ba ya ne ka ya ko fi ase ya hye ye bi fi ma di kuro aha wo kan nyina a kire no na eja wo se nya hwe ma me wo se ndi bla ya wode na di nanim abane de minim bran mine makora no ana me ba no ntin mema obi na me dia ye na me mo besia ntu ba me nsi wo no ansa tam na abecha wodi musika be bre me no se ne me nkrata ni sa krata no wodi nka de akọ commercial bank akọje amakora du fie ho na ne te de kọje bisia pa ta dan na ahun krata no no to mitri aye wo na wo kọje ye no mo bo adubu so me no se ei boat se usika na du se yo se ei ahwan was what talk about no sare 250 no de koma awo mo nti ogigi kan ni sika no abosomi no akotua ma commercial bank fo na oye ya no timi tua ye ana oje ne nkrata so nti was won de ne nkrata ne de ono no woni ho kire na no de be pa besia. Okay. Nti mpacho 20 unse de nti ama asem no ho aha ya sumdwe asem ne ye kan ha de nti ma ye dan dani no eya adanse a enyini minimsa mami bia senka danse wo mu anke ente ha ana bia ebo agreement letter bi de tro so se o eda se karabusu nyina komo ba ya nkakata ne ye gina so but enimu nti ne me da na se be ya afanu nyina obi abete ne ho ase na ye nso ye ntem gina fo ne ye so ya te ase bi watemase timma bibia enhaw de enti ma mi bisam se opanyini no a oji sika no woni mukoje bosia no woni no de sei ono mu mienu nya de yima ipa ni mienu ni nyina de yima de hin na esofo ono nso de yima ono o sofo ni de yima why na friend same ono de yima no sa de same sa da oba efe obo ni din kire o. Okay mami na mami wo okay wante nana wo hobi me de o ka sofo no o mu nya asem ni ya ko na me fe da wo sofo na me da na sia. Okay. I'm here one here now. What's the contact? I'm the contact who for the fear bed. I'm not saying you could have been with you. And I may bribe our catchers and I want to hear over your job. I will feel the contact and now we are doing our toes. I will move fear. And yet, Father, no one. Okay. You didn't cry, boy, you cry me. If you say, yeah, and say, me can see a quiet chiako, you Yenya Emmanuel, Yenya Papa Same. Eti de mam bisa say, o ka say Emmanuel Papa Same no, o ta imasa ato aso. Ebi a ono no amo anto aso. O de Samuel san de Emmanuel. So mu bu ebusa no, se na odi pa de say nti wo boy ye no sa boy Emmanuel to aso. Okay. All right. Abusuafo krata bi abeka yensa ewa ha. Na beni buki wuni mbuku ko. We both to dia. Ebo to dia. Then a womb. One watch on your magum to me, the actual room. Okay, first page ya waha minim se se hana timi ya bama ya kana se mu a wafri mu diary utimi se ehun abontutu pa na de ema mame abewa gina so a wopeja diary de ba ne se de ntima wo doubt se ne ba ne gye busia bi ampa
enka obetwero wo krata yi mu fi se bia ne ba no twero e wo diary mu. The first page amabie de watwero ho see this day 27th 8th month na cry month bempo August. Hey mami 8th month your month be 27th August 2008 Mazda bus was bought at Tafo at 110 million. Watro enwaha. And Obetro say we have been arrested by some police for Alex not carrying his license when driving. Watro trenima bebre car 121 Waboka ne number AS4761 had new engines made by Padro on the 4th of Padro ni feature ni oyene car. Okay. 2014 die nyina watchro total cost no 1600 Ghana cedis. Watchro ni nyina wasa chro car number AS4761 need to change oil in 3 weeks time. Just oil be keeping records. Bakubi wa ha say o say driver Owusu John was terminated. Owusu John ni enwan driver for ni bia na say we yi ba ko adi na wo fa ba ko no 1st December 2014 mensa enso be fa car no de koye adwuma chase watwotwo na baby wo ho no mu a meba menim say ye betimi aha bi ne project e de atotototo so no e wa hanum say was BA482 had 2 tiles date in watchro 2016 and a battery cost 350 Ghana. And was Obroni taken to hospital. Boni ukunu no do. Ko watchro din na wo. This an abusia for wu ye na abusia for chimeta. Nya botre ansa nya botre. Nya botre. Ka we ya bra na ba to so. Nya botre. Aya F. Sa na wo land ne ba e na obeto we say. E na wo de ye adwuma. Ke wo ba ba na wo be na wo ba ka we ko na mi na mo de ato so sa no mama mi di die aha wa mo ta ba no mo ka ni tuwo sa de se kwa hwe ase wo yi wo ti ye aji ama da ba ni na so bu e wo na ko nda ni wo de ye aduma ba ni di na ba mo ka ya be ta wo de ba to brody tobo kwate kwacho fada no me na nantia bibia okay me ba ma mo akasa o de na nka bo fo say awodi we say bo akọ ma me bibia na me ye boni ara ni na me nya ni papa Debi o ba o no we na beto no so we na mo de to so ay nka mo di we to so ba nka mo di we say to we say de to say na ba to mo nya ba ya atia wo chukura o ba me e e ntia we de ntia na ba to ye me nta bu friend mu say ada na mo ma na nkata no oh mo nya botre mami o also Boni taken to hospital ana wo na wa nam se nya hwe yan tweme sa asre ne abasa Boni tobo note na watcho ni bini o Boni taken to hospital 2nd March 2016 North Government Hospital about 600 Ghana spent and she was discharged from the hospital. Just otro bibia watro ba ku bia yebuka wa ha say o say 19th March 2018 very bad day for me. 2 cars had accident. 1214761 then hit another 3 cars costing big sum of money and pressure. Mami yama jumba misrao. eh akoso ebreni misrao mama mama kama to yem bibia watro wa ha. The last thing I will throw ya one throw book yimu biemu a wodi free mu pacho the last page ana mabie no minim se no na eda so ne dia also pump machine bought at Obuase at the cost of 1,850 Ghana cedis. Date ni 18th September 2023. And was actually being pump machine bought at Kumasi at the cost of 1,800 Ghana. 21st October August
start operation. Obi na date wa ha. And also Majua had her son on the 5th of November of October 2023, which is Thursday. Majua e why? Okay, ono owo da ben. Ukrasa ongai. Majua owo abosomi be edu as edu ba. Yes. Watro e wa ha. And also Bright in the House first week of August. Nye dan wode ma han Bright no say why? Oh, feel. Oh, hi, dying. Okay. I know what your bank lady in the house. Or no, so what your sika will try or tell 4 to 5 years. Nigeria man, also with you, also hard dying. Okay. Majua to the bedi 5th of April 2024, Sunday, by a pastor. And his name is Marvin Cheyamponza. Why na friends are? Oh, last idea Bemano or Troye will book him. Na dear at three mami adwene so say 2020 adie kura wa ha. 2022 adie nyina e wa hanum say. 2022 de na pump machine no. Tie. Mama bajo mani de chire. Junior mo wa ha. 2022 no board date no 13th December 2022 and also pump machine 2 bought half engine at the cost of one time kofi man to one year adwuma no okoto akwa ma wonya atai kura won ne mami kenka de na wa kwaje am so akwaje pacho yanko ma jewa pacho ahanyekom 2022 kron one wotro lotto single 550 date and wabetro 8th October 2022 to 2022 semi nyina wa ha but bosia no kobo en wantro and they be me no or pumping machine would inka ton bi aba akwa na mienu nti was e ba sa no ni kofi manche kora no nya ho tan enti no ya sa no wo mo ya adwuma kora week no was e amema mo sei say na me de be ma mo mpa mo nya no was okay no but of friend me kan say oburo ni sanka ma me to pumping machine ni dia anka ma wu na kofi manche nti say wo mpema ni kora meba bosia no asese e kai a eda ho ya sebi ewo mbe ma no wa free mo jaw nanso woni no watena kakra abrewa si wo so kanim mbese me bisa wo say wo a wo ye ba na wo ne te no say na wo so betimi de aboa me yakoka no men mum de nyame anim no kure ni me ni ma ahye ze me hada nko dwom ko ton ne ma na me ko wo mu ho be ya me save mu sika nkura me yi nyina so mbe bo mbesi ade a me bo ma me 150 million be bo na 150 million abedafo menim se de obey kan mema obi abem nenso ye ntworo nto ho boni se o se aso kan ma anti wante yo boni pacho ti de o kan ni mo be me se mama mi sa ne ye mama na me bisa boni se one eye boaten ne tenaye ene ka aba abeto ho se boaten anko be kwa aba betwia no woni ho ono nso ye ba fanse woni no etena ye wanye ne ho ade kra woni ne na na etie e ka ba wontimi nya ammo wonko a wo so enti sei no obetimi di aboa boni ya no na wonte ba to 150 mama ote wo sesese no wonko ma na emum ba bia wo save no bank ho no obekọ wa akọpa bosia 15000 e di aba na wo di ababu abusua me ye di akosa aka no e di afri ho mama wo so msey mama onu ko aba okro so ni aduma ya abdo bo na mo aduma la se mi tu eni ni bi enti mama wo how pa ye dey na wo pese ye ka mumu ame ye ni nipa no bo bosia no nkasa mawo na mumu ame na mi abia ese mi ja ho kape ko mi ni okay so branding kanu 150,000 one obetu ya ba abusua mo wa akire no se enye deni a se de o kan se wo kan se oba ye muso mu no se onu di bi ba ma ye kan sem no de nenso ye kan ya kan yi nka enuanom no so mu amu ho kakra
na omo mpa bibi kakra bi boa bi nhya abrewa nsem na yenye broni die no na yenye die kura abrewa fi se yenim se wo nkoma wo fie kwa nkeni se nka wote ha awo iti kakakra bi abekita wa yeje broni die no a na fe ye de aye hunanimu na ye ntanginafo ni asere ekafo no se wono anim se ne a wobede ka no wafiri mu abrewa yi wo nkoma iti yesere no ko nso mu maye o se no sei awo ya mo kan ira ne kwa so se de san kan enyo kan enyo mi se me so mi so mi e mo pressure na wo ran be to me so no eno de be so mu ho bad me pese me ti bibi free wano ansa se unse me yi bibi afri broni anum che me pese me ti bibi kakra e free won so ho ene eye wo fase ho se bia o ye nso wo be pri yachi ne ene meme wo fi akokasa na wonum dum ya bua bi mu ade a ye de beba ne agi broni de no aka ho na fe ye de asre kafo no se ye sre no bia gunso maye no ma abere wa ho nwono kakra nti mama ti o ohira mami urade nshira wate amen urade na odo ba ye no odo ba se wo ye boafo amen unya bedi wa amen na anya bekum wa wo nipa amen media ya ka bibi wo tie be su nyina nim sam boa ontompo na mo twa na su na adia di se me hu oda ka me boda wuru so obi a bibi ha no bia wa me ha na wo ba ahoto ofia ha me was surprised me was surprised be mount to the me pesa me ti de wo kan no eviansa ti na me wa kan e kwa akobo mpala na mani okay aka kra de nyama me and man kwada dia ba wo ni abusia mama sanso enda wase sawje brem ye kokoshe video no ebaye na futo kakra bi na me wo a me pesa me ne wo eche na ni nyina ene se asemba aya mom ye ntu ye bo asemba mom ye nya botre ni ye hye ni fa yie enfa ntu yie ena asemba mom ye make sure se no kra wo asem ni mu ene ye beka ye ntwantro enwo se ye selfish ye pesa me nkuminya se ye pesa ye din kunim e wo asem ni mu nti nia enya no kra asem enya no kra no eno ene ye beka yan hyene yen pe no kra ka yen kan no kra no se ne be ya ye dia asundwe ebeba sempo se obeka no kra no wadi nkuku a eye hu hia eye se obedi atro no wadi nkunim mom yen hye yie ne ma no kra endi anim ewo ya brabo mu na ebeboa e masundwe abaye ne afoforo ntem abusia kakra me wo am ne wo eche eni fa wafutuo na mesome fa me de na mfentu me hofo da se ne ye besan so ahye biem na mum mema refi ma me sre wa ase wo be like video no na wa share na wasan so subscribe e de amame aha aya emergency Ghana TV musonfo na akosia adepa me na meje eja na me de dwumade yi ebrewo abusia da se ne ye besan so ahye makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
date and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.